Yeah, bese lengithi ngisonga ke ngenhlanhla kuvelile umntwana ke wakababa. Ngize bengifisa ukumbona. Hayi nangihlangana nomntwana nangumntwana usikune ugcoke kuhle kangangani umntwana uyabonakala ukuthi uphuya phuma emzini wenza isiqiniseko sokuthi umntwana ubukeka amuhle nanguyakarisa begodwa ujabulile uba nobaba. Ubaba uthoda ngomntwana wakhe wesibili. Mhlambe nakhe nginikeza wena ithuba mara ithi mina ngizibuzele yena ngokwami. Boy kunjani? Khona igama lakho ngubani? Bongibuso neminyaka engaki? 9 years. Yeah, ukungichazisele why ukhetha ukufuna ukuhlala nobaba le bakubiza komkhulu bathi sokuhlala nabantwana bekheni. Why ukhetha ubaba ungayokuhlala le nomkhulu? Bakuthonya njani? Ubaba akakubetha akakuthuka. Khani bakwazi ukuthi umuntu nabambetha kuba mthuka bayamkhuza ukuthi angagange bafuna ukuthi akhule right. Yeah? Ngiyakubuza. Phendule. Yeah. Ukungichazisele ke mhlambe ukuthi uzizwa njani since uhlala nobaba wakho? Uyajabula ukuba nobaba ubona uyafuna ukubuyela emuva? Angikuzwa phela. Ufuna ukuthi khona khulu? Awufuna ukubuyela emuva? Why? Oh, kumnandi ukuhlala nobaba. Ubaba ukuphilisa njani? Ukuphilisa nawo kamnandi? Okay, ufuna ugrade 1? 4. Oh, mara why unganandi ukuhamba ukuvakashela umkhulu? Why ungavakashela umkhulu? Usaba ini? Iskiti. Usaba njani iskiti? Senzeni iskiti? Senzeni iskiti? Stop. Oh, usaba iskiti. Ukuthi mhlamba na usibonako lapha ke wasibona iskiti khandwa. Oh, usibone njani? Bebasibeke etafuleni or besikuphi? Tata, afika tafuleni. Oh, wathoma ukusaba na usibona silapha. Yeah. Oh. Mara waye nami naso iskiti ngisiphetha. Awusabi wangasabi nje. Waye lesa sama usabi iskiti naso. Okay, kusemntwana ukhuluma khona. Ngiyakhuluma. Oh. Okay. Awungawari bafana ne? Uzokuba right ngisho. Thina besisile kuphela sizonichecka ukuthi ni right nani. So ngiyabona happy ukubona ujabulile. Ngiyakhombisa ukuthi nawe ujabulile. Uyabona? Yeah. So jika uqalele and then ungaqala icamera afika bangathi sifaka umntwana wrong. Bathi no. Bafaka umntwana wrong ngaphakathi. Okay. Siyathokoza babukeli thina sesikhulumile naye umntwana and then begodi siyamuza ukuthi umntwana ungabuyela uye ngendlini. Yeah, so well sesimbonile ke umntwana ukuthi uhappy begodi nehloko le ekamekile. Ungamshuthi ngathi nje kancane umuthi nje kancane. Ngambona ngiya uhappy nakumakhelwane bezile. Babona ukuthi into le iyaba traumatize kancane nje. But ke I'm very happy that ukuthi you've got a lot of support my brother. Yes. Ukuthi kuyabonakala ukuthi umuntu oneberekisana nabantu. Yeah. Nathina sisichema se-Identical Force sizokunikeza ama-update. Bukelani is i-first episode, second episode yeza sizobe sifikile kwaMdawu. Yazwakala babukeli thina sesiyayivala ke siyizwile ke sesizokulandela sinasele sinizela ne-episode yesi-2 nasele sikhamba ke siyakhona ngale kwaMdawu sizokuya kwaMdawu siyokubona ukuthi mhlambe bona i-process ibathethe yababeka kuphi khamba nathi.